Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, efirde Tarih İzleri programması. Söz bergenimiz gibi Kenya'da Ali Maydamaq'nın vatanı Köpürlük Koyga yol alacağımız. Bu yerlerinin aziz yerlerinden tanış etmege hazırmız. 1948 senesine kadar Koy devlet tarafından Köpürlük Koy adını taşıydı. Köpürlük Koy bu acayip bir ad. Bu adның özü ayrı bir tarih demek mümkün. Evvel zamanları mында koyni komşu koylarından bağlagan köpürler çok olgan. Şimdi ise bir esas köpür kaldı. Şimdi koy Karasu bazarının merkezinde dağlar ortasında yerleşip, sol Karasu özeninin yanından geçe. 1884 senesinin vesikalarına göre Kırım Hanlığının sonki yıllarında Kefek adılığına kirsetilgen eken. 1902 senesi ise koyda 60 ailede 467 insan kaydetilip, tek Kırım Tatar koyu sayılaydı. Halk ağzında yürgen sözlerge göre şu koy böyle peyda olgan. Efsanege göre çok seneler evvelsi bu koyga nasıldır bir derviş kelgen. Koy o vakitta taz bir kırның üstünde eken. Derviş ise köylülerden aş su istegen. Otnen keçingen köylüler çoktan aş ve sunu görmegen ekenler. Toprak yalap yürgen köylülerini görgen musafir olarına acep kıblaga bakıp dua ete. Ana o vakit koyның kıblasında şu dağlar peyda olgan. Son kolunun 5 barmağını gözlerine getirip ala. Aynı vakitta ise 5 özenden su akıp başlagan. O vaxtlardan berli koyda bolluk bereketlik olgan. Bu sözlerini tasdiklagan şu koyның tamirli insanı 1928 senesi Köpürlük Koyda dünyaga kelgen Ablakimova Sariye bitadır. O sürgünlükten son Kapsxorga qaytıp kele. Öz koyuna bağışlap şiirlerini de yaza. Köpürнің көлемі 60 қане ocaktan әлемі. Күнді құшқа құжақ қашқан койымның ешіл қонже яйымы. Ертелеп сабалары, мауы таңлар ата көйге қаршы буланып, ал күнеш доға алтын теллерінен сырланып. Velbette koyda өскен вақытларыны хатırlay. Көйде түтін саша еділер, түтін несімен оғраша еді епсілері. Бек яман яқшы качествалы түтін япайдылар біздің көйде бақып. Яз болса, анау көйге кіре атқанда онда балбан тинақ бар. Су онда тұтып, ондан сақаларман, атларман чөлге, түтін отыртылacak ерлерге сақа аңнайсында бочкалар. Бочкалар ішінде су толы, артында мына қачы бола оны. Ашып қопқаларға толдырып, оман ташып суарайдылар. Біздерде абет кежек школаға барамыз, мектептен келсек, сон чөлге түтін фидесі шыбыртмаға чықайдық. Түтін фидесі шыбыртайдық. Қызлар отыртайдылар түтін. О бек қол тұтқан бір мелкий ярамай қиынлық ман өскен мүбарек еді. Бек яқшы сортлар еді, епсін өстіріп, ондайтып Москваға жібереділер. Качествосы яқшы бола еді. Sariye Bitaның sözlerine göre fayda getirgen yeşilliklerden birisi fındık teregi olgan. Sovetler birligi vaqtında koyның töpeliginde fındık bakçalarını teşkil edip insanlar çalışkanlar. Şimdi ise bu yerler ormanның bir kısmına aylandı. 1929 senesi Bakçısarayның Tatar Osman koyunda dünyaga kelgen Bekir Seytabla sürgünlükten son bu yerge köçüp kele. Kelgeninde dağdan fındıklarını toplap bazarga çıqa. Böylelikle hayat geçireydi. Şimdi ise bu koydan bir yağa ketmege istemey. Biz kelgenden böyle yarama yaşamayalım. Yaşayasın. Bizim kalkma özü bilirsin. Kelgenin ikinci günü özel tişesin agarası, kartopsası. Bu komşularımız bir yerde bunlar hepsi firmada çalışaydılar. O var ne agarası var ne bir direk azmalarına ne bir şey. O var kalkımızın nesine yaşayırlar. Biz başladık agarat
Kartop saç onu. Bekir ağa yaşına bakmadan her hafta cuma namazından kalmayıp vatandaşlarımızga örnek olup kele. Koyunun ortasına kelseniz, uzaktan көзіңізге kadimi sayılgan cami düşe. Bizim camimiz tarihi nazar taşlasak, o şeylerini eslesek, arxivlerde kalgan yazılar tamir işleri başlangan 1703 yılda. Bizim camimizge en azında 3 asır. O mallerde camiyle çalışkan cemaatımında Kırım Tatarlar, yaşaganlar, barganlar camimizge soңғы yıllarga егер қайтсақ, соргунлектен соң cami işte қалған, emde bir harabi алда болған. Соң cemaatimiz қайтып келген соң, абдет olған соң Кырымға, витанымызға, көйге camimizni biz қайтарып алдық. Koyda 2005 senesi o'z ana toprağını satıp algan Rasim Kerimov koydagi jamini tiklemege başlay. Rasim ağanın babası Köpürlükoy sakini Ablas Abxayir oğlu Kerimov edi. O cenk vaqtında 56. Gvardiya Atlar polkunda hizmet etken. Çünkü evvelleri koydagi balalar at üstünde yaxşı çapqanlar ve ondan gayrı 3. eskadronun komandiri olup Kızıl Yıldız ordeninin takdirlene. 1945 senesi ise yanvar-fevral aylarında katlı uruşlarda göstergen hususi cesurluğu üçün Sovetler Birligi Kahramanı unvanına karar berile. Ama hayatının sonki devirlerine kadar bu yarlıkını alıp olamay. Rasim ağa ise babası göstergen kartbabasının evinde oturganda pencereden көзі kadimi camiге düşe ve o'z-o'zine camini tiklemege söz bere. Hem içi hem dışarı. Ana onu timeyip topesin eski balkalarını kaldırdık. Arkalık balkaların hepsini kaldırdım. Çünkü onlar neden yasin terekten yaşalgan bek kavi aleda çok kişinin noksan gurulday etip. Sonra sıladık, укрепление yaptık, setkalar çok koyduk, endi netmesin dep. Fundamentin tümünlerinde açıp, tibine beton koyduk, aşağı düşmesinler, çökmesin dep. Sonra yavaş yavaş 3 yılın arasında onu Allah kısmet etti, yardım verdim. Sonra başlaganda men özüm yapardım bütün işlerini, bir özüm. Mağa gerek bek layık edi, cemaatle konuşup yapayım dep. Onun için camiye Enver Molla'ga ayttim, sen bar müftiyatga elan ber. O nede müftiyatının yardımının internetke elan verdiler. Bana böyle mesele cami kuruluşu başladı. İstegenler koşulsunlar. Ne важно, ne kadar veresin. Bir kapım. Yok, kolmen ben özüm balalardan akçı törüp yasadım. Çünkü anda usta kol gerek. Subotikler barıdı. Anda yaşayan sakinler koyun içinde. Ola kelip birkaç kere subotik yapkan eder. Olarga da sağ olsun dedim. Koyda oynap yürgen Sariye abdinin közlerinde ise cami bambaşka көрінеді. Denişte bizim koyun camisi pek yakşı edi, yüksek ondayın. Topesi togerek vişnевый свет крашенный жесмен yapılan. Son bu revolüsiya, kolxoz kurulup başlagan son buzmaya başladılar o camini. Bir gün o camın katından keşip yukarıda çokrak var edi. O çokrakka da men stih yazdım. Bülür çokrak, suyu pek salkın bolaydı. Pastayanlı ondan koyumuzun kalkı barı besaret azbarlarda kuyu var. Ana особый su dep ondan barıp içmege su alaydılar. Bir gün suğa ketiyatsak kızlarman toplanıp o camın katından yürüyorduk. Prema camın boşetinde kora, bir yerde sokakçık doğru o çokrakka çıkan camın arasından. Karasak camını boza bir kart. Aban ağaçlarman nemeler bir tayı skeleler yapkan.
арқандар байлы. О Қарасудан Құртнезір деген бір адам жамаңның төпесін бозды, бір өзі. Оның минаресі бар еді. Епсін минаресін біз толком көрмедік. Біз көргенде уже бұзылған минаресі. Ол төпесін шығарғанын көрдік. Құртнезір ақай арқандарыма байлап, ондайын едім. Ой, жамыны болсалар деп қопқаларымызды ташлап башладық ағыламаға. Япмаңыз, анау адамға. Өзін шықмайды. Ондай болды. Жұма болса адамдар намазға барайды. Совет вақытында çok неметмейділер. Пока колхоз құрылмаздан алын, жұма алдын жамысына барып, анда ашта ботқа шиіп шырып алып кетеділер. Епсілері, ер адамлар, апайлар әзірлей, олар онда бара. Жамың алдында отырып аша еділер. Бізде балалар онда барайды. Бір байрам болса, епс оң алдына топланайды. Колхоз құрылған соң өлі олмады. Рұқсат бермеділер. О Тұтнараның жамың азбарында фидеге специально гүбіре қауыраларынадай ямалар қазып, оның үстінде жесамый тавалар бола, балабан тавалар. Тавалардың алдында мадай ручкасы бола. Атымды от жана. Гүбіре онда қоя, науыз. Оны қауыра, түбіне от жағып. Қауыра да сонна бұл фиделерге парник япып, онымен оны асыра еділер, фиделер онда осы еді. Сария әпте сүргүнлікте Уралда яшағанында бір оның көйдеші тойына қыз қорансыз евінден шықмай деп жәмиден сақланған Құранны бере. Вешімді де қартана бұл азиз кітапны аляда сақлап, айле дегерлігіне чевірді. Көйде жәменің қазма ішлері алып барылғанында, бинаның деварларында қазими деверге айт олған гүгімлер тапылған еді. Ve bu күнге қадар bu тапылған дегерліклер жәменің диварларында өз мұйым акустик вазифесini yapıp келмекте. Яғни тешкілердегі бардақлар қалдырылды. Ve жәмеде бөйлелікнен ажайып сеслер сақланып қала. Bu көйде Аллахның еві әр вақыт ашық. İbadetlerimizni keçiremiz, cuma namazlarımızını, bayramlarımızını kılamız. Bizim iyalimiz işte bu etrafta Köprülü köyde en azında 25 koranta var. Son bizim Köprülü köyüne Karaylar bir köyü, Sollar köyü ve Aylanma köyü. Umumen 55-60 korantaga yakın korantamız var. İnşallah cumalarımızı geçiremiz. Az çok işte cemaat kele. Көй өзінің қиметлі инсанларынан белледір. Келecek hafta aynı bu көйге қайтып, да çok тарихи вақияларға назар ташлайжақмыз.